Niling yung igasing Asian YM West Sante Hill District I persak juri ya kecingwan kultural hapok rilum jante kamu de yowi nin wada mi agilat thai kubor wa niling MLA yong ke lerling waman le minister yong ke food supplier wa de kelam u ya kecing peding ya kecingwan kultural hapok rilum jante niling yong igasing I percak jur ia gani kejingwan gelutiral hapok rilum jante wa yo I wato wa kejingcak tak yu pat ba kamtam wa kejingong wa wan gelutiral kejing mentoy ya upat ba ukit ya umochun umoyong te yo kejing tak kami pi pat ba tang kejingwan ke cement factory hapok rilum jante yong I yo skit kat no jo ke jing do jing mentoy yong pai ba ubun walang de yo ina ko ki asusion yong itrok de yakhi gi nei benta wo yo khan hapok ni cement factory tangwa penban ke cement factory bo ko de itrok na jong ukit igima ki mata gi yong ka keni mo ke jing mentoy yong pai ba ubun walang hapok ubrinya trap yong I Sagalutiral gawan kan no skip kejing chakta ya upai ba bat kam tam ginong botrok bat kam tam ginong ya trok kejing chakta kwa daman no skip tele yo igeseng Asian YM pesak jur iya gani kejing wan galutiral hapok rilum jante bat kam jole le yo igeseng dadwa jur I ya ke sorka wo punyo chua ya ke ILP khnangwa kejai bruguyong iu imga ke ILP uman go khmadau wada wai deling yo igeseng na sorka o punyo mador ya ke ILP khnangwa ke jingwan buhai chnong kimender cha gani ke ri yong I yo uman go skip kawa yada ya gari bat kejai bendru yong I po pri nyo trem Tedeling yong ikang usang Asian YM West Sante Hill ya ke jingklam uma koming ya ke parti pra im entertaini yo lese ke jingklam simet ke yong tedeling yong ikang usang Asian YM boy lese ke parti pra ujok ko warok apo rilum jante idele yong imje yutim tedeling yong igeseng kawa khmaddo ubo I sorkar kini to kubor uchi jing sorkar wa siaw bhau punyo jang ILP khnang wa I yo jing mentoy pat ba ubun walang po ubring nya trap I bro